Dear Mr. Lonely. Manak Cheryl, agyaman nak iti panangaklon mo kanyak. Jak ni namnama asong batang nak ita akasangay ko. Sinigurado klaang, no talaga anapudno ka kanya. Talagamat nga minanapudno akin ka. Kunak tupay no ni Patrick ti song batam. Gayam laang ti pangibilbilang ka ni Patrick. Sikati nakariknak iti ayat. Daytoy ti karagsakan akasangay ko. Ngamin, daytoy met nga aldaw ti panangsungbat mo kanyak. Itata sinungbatan kan. Mas at daw ko mga igad ti agadal para iti masakbayan ta. Wen, iti daytoy akinarigat ti biyag. Ay, jak kahit asayangan ti kwarta dagiti dadakkel ko. Masyanak met kadakwada ngagtaltalon. Iso ngagtip-tipidak. No kayat mo ada extra akwartam. Apay adi naktuladan. Ada sideline ko. Wen, urayak lang ti awag dagiti nagaplayak. Imbagkan ka At dalang aroden mabalin ti pamilyam. At dapay sideline mo. Iso asaan mo a problema ti kwarta. Kasta, kayan ayat mo ni Ron? Wen, Marie. Sigurado ka ka din kan kuwana, Cheryl? Wen, napanagnagakmat nga ay ayatan na. Isa sinong bata kun Okay, adakan ka dayta. Laglagi pa, narigat ti ma-heartbroken. Apay, ada ka din experience mo, ha, Daisy? Awan pa imat. Ngam, adda amok an heartbroken. Asino mat? Classmate ko iti high school Ha? Nagubing matan ana heartbroken? Siyempre, na in love. Soft drink. Ay, kaasimat dayjay a classmate ko. Iso asi ka, Cheryl, itatadan boyfriend mo, saan mo nga ayaten iti sobra-sobra. No di mo kayat, sobra-sobra mat asakit ti mariknam. No kas pangarigan tamapukaw mo. Siyempre, saan mo ang maibagatigasat? Wen, teacher. Expert kan iti kakastaba, naga? Ay na, isi-share ko lang kan ka tinapaliiw ko. Kasano, naawat ka din iti ko nam anagaplayam iti trabaho? Ay, saan nga rod? Saan da pa'y mat nga imawag? Iso nga langanan siguro? Saan ka amaawanan iti namnama? Padasa man iti agaplay iti sa bali. Maawat kan tulad ta. Day tati kayat ko ken ka. Patpatib ka rin makanayon ti pakinagam ko. Siyempre, asino kumangay ti sa bali ang mga ramin iti kasta? No di siyak, akaayan-ayat mo? Agyamanak tasimang bay ka itibiyag ko, Cheryl. Sapay ko mga rod, tasaan mo to pagsakitan tinakam ko. Apay ko mapagsakit ag tinakam mo. Anya nga iti ambok nulukwan nakto. Si kakit dimit. Apay, anya ti pagkitkitam kanyak. Mangloloko? Saan matkit di? Ala, umay ka. Mapantay ti school canteen. Cheryl. Wan, amok. Awan allowance mon. Saan ka amadanagan? Siyak tagbayan. Mababainakan kan, Cheryl. Ngam di ka madanagan. Into na danton kwartak. Itintong inginaan a restaurant ti pangipanakan ka. Ha? Kat siyak tumat ti agbayad. Okay. Lagi-lagi pagto akanayon dayta. Saan na bale? May satawan laang agradwartan. Bili ba ka talaga kan ka, friend? Na in love kan samot ten. Agasam day tangay. Tunggal ada date yo kan ni Ron. Sikat ang gasgastos. Anya ngay nga ron, katawan mo't kwarta di tao. Bumawin tumot din ay, ito na da kwarta na. Kan may sa, siyak ti mga awis kan kwa na arumwar. Kaya't ko ngamin akanayon ang makadkatwa ni Ron. Ay, di mo unay, friend. Numaamon ni Daisy akas tati aramidam. Kakaasi kan tumanan iti sermon. Iso nga rod asaan ko nga ibagbagakan kwa na. Si kalaang ti pangibagbaga Papa, saan ang makaawid ita? Busy ak ngamin diti pagadalan. Kailiw ka, iha. Saan kayo ang madanagan, Papa? Inton mawaya anak, agawid ak matlaang. Alaman nga ron, iha.
Erwar mo lang arudan ti kwarta nga ipawit ko kan ka. Agyaman ak unay, papa. Awan an yaman na, iha. Basta saya atam ti panagadal mo, ha? Sana balay. May salangan at awen, ag-graduate kan. Wan, papa. Saan kayo ang madanagan ta makagraduate ta? Kumusta kan, Cheryl? Oh, Patrick, si Kamat Gayam. Mabalin ka dito makitable. Awan ka di kadwam? Sige, agtugaw ka. Awan ka, Dwak. Apay asaan mo kadwan ni Ron? Adapay class na. Kat kumusta kayo maten? Naragsak ka kadimot lang kan kwa na? Wen, sa anak nga agbabawi, anak ayan ayat kan kwa na. Amom Cheryl. Aging gaita. Ay ayatan ka pailaang. Patrick, lipatin na kon. Nagadumat a babae dita. Sikate ayatek. Si kalaang tinakarik na ak itikastoy. Ngamsaan ka madanagan? Maawatan ka. No talaga adinak kayat. Maklon ko dayta. Agyaman na maawatan na, Patrick. Pudno ka di tidimanon kanyak. Anaggidan kayo anagmerienda kini Patrick. Awan mat siguro ti dakas na, Ron. Nakitay ba lang mat kanyak? Kan kinumusta anak laang. Awan mat madi nga inaramid mi Ano mabalin? Diya kayatin nga kuyog kayo. Liklikam ko man ni Patrick. Amok nga dapay laang riknanakan ka. Agselselos ka kadi? Si Kati sinong bata, Ron. Si Kati ay ayatak. Iso asaan ka kumamot nga agselos ka ni Patrick? Pasensya ka na. Ngamjak amo nakapay akastoy tiriknak. Agtalag ka kumakanyak. Ngamin, si kalaang ti ay ayatak. Awanan sa bali. Congratulations, iha! Ay na maragsakan ak tanaggraduar ka matlaangen. Agyaman nak, papa. Agyaman nak iti ado arigat yung anang paadal kanya. Welcome, iha. Inaramid ko lang ti pagrebengak. Congratulations, Cheryl. Congratulations, Metron. Kaya't ko ayam amukan ka ni papa. Papa, iso ni Ron, tinobyo. Naimbangal daw yo, sir. Kastamat kan ka, iho. Ay na, iha. Apay asan mo nga imbagbaga nga dagaya man kaayan ayat mo. Planok at talaga ayam amu kada kayo. Kalpasan ti graduation, papa. Sige ahan. Sumurot kan kanyak. Agim imbitar ti barkadak iti birthday na. Di mat kinunakan ka nga adda trabaho. Saan ka mabali ni agabsent? Sa anak nga roden amapan. Awan mat kadwak. Apay ngamin amasapol nga adda kadwam. Sakto lang ti awan partner na numapanak. Isu asaan ako na dumaray. No kayat mo, kasaritak lang ni Daisy. Ta iso ti kadwam amapan. Kababain mat iti barkadam no saan ka amapan. Kaya't nakatamot ti mapan. Padasak akasarita. At dangamin pa nagtalag ko iti reji agayam ko. Amok amabantayan na ka. Anya? Aramidan nak nga escort ti boyfriend mo? Sigin friend. At dangamin trabaho iti day nga aldaw. Kat saanak amabalin nga agabsent. O, di mapan nga agmay-may sa. Apay amasapul pa lang akadwa. Saan na nga rod akayat? Saan la ka nun amapan wag may samat laang? Masadutak, friend. Alan friend. Please. Ilibre kan to, promise. No saan ka la agayam? Thank you, friend. Talaga alav nak a friend mo. Lunch break kan, Cheryl. Anya pa lang ter aramidam. Umunakan, Patrick. Sumaruno aktulatan. Ilupas ko lang to aramida. Ay na, umay kakit din. Bisbisinam lang ti bagim. Ituloy mo to dayta intun madamdama.
May mayat matlaeng ti adda kasango na amangan. Intun kwan, nalipatan man ang tinangan. Sige man laangan. Dagulit ka matan niya. No apay nga minasinurot nakpailaang diti pagtrab-trabahwak. Ha? Uy, atap mo lang dayta. Kinunak lang nga Ruden, ajak ammo adito iti pagtrab-trabahwam. Di ka nagulbod. Amok nga dapay laang panagayat mo kanya. Awanan na niya, napukawan ti panagayat ko kan ka. Pagayam lang ti pangibilbilanga kan ka. Wan, amok. Di ka lang maangawan. Apay nga ta. Manipod ita ibigan. Saan man laang nga imawag, wano nag-text ni Ron. Kumusta nga ta tinapananda iti gayam ko? Makaturturog ako. Nabanugak. Inton bigat laangan ako musta ak tinapananda iti gayam ko. Ay, maturog akit din. Ron, kumusta tinapanan nyo ka ni Daisy? Okay lang, mate. Day talaang ti maibagam? Okay lang? Agistorya ka mat Awan matirumbang nga istorya. Oh, apay anatam na ti panakisaritam kanyak. Mabalin ka ding agkita ta? Mabalin ka di asan pa lang ita, Cheryl. Kaya't ko tiag may mesa. Ada ka di problema? Awan, basta kaya't ko pa lang tiag may mesa. Sige nga, Rod. Awagan naktulangan, intun kayat nakon akasarita. Mari, apay nga ta. Manipod idi matindar daron kan Daisy iti birthday party. Saan pa yan nakisinara kanyak ni Ron? Kan oray ni Daisy. Apay nga ta adyak makontak ti cellphone ni Daisy. Kasta ka di? O sige, padasot nga awagan ni Daisy. Barang makontak ko. Sige man nga, Rod. Mabit lang ha. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Out of area. coverage ma. Try your call later. Apay nga ta. Kas lalikliklikan dak Ay na, saan kang agpanunot iti madi friend? Ni Ron, tirumbang ama kasaritam. Ang mga nubi sila ang ni Daisy. Apay ka di. Anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ron, anda ka di parikot? Anya parikot. Apay akas lalikliklikan dak. Uray ni Daisy. Apay nga ta. Jak matan makontak. Ang mga nubi sila urayam nga isuti umawagan ka. Kumusta ti matindaran nyo a birthday party? Okay lang, mate. Nag-enjoy kayo kadimat lang? Owen. Ala, mangantakit din. Ang mga lumamiisan dagiti makan. Cheryl, naganda yung man ang titurong ti imatang mo. Anta ka di problema. Awan mat. Dumdum lawak lang. Kaslada nagbaliw kan ni Ron. Anyo ti kayat mo asawan? Saanan akas itisikod? Kaslapay kid din kanayon nakaliklikan. Anya? Kasaritam Ibagam dagiti madmadlaw mo kankwana. Damdamagak mo at no ada problema na. Ngam kanayon na nga ibaga, nga awan. Ang mga nuatap mo lang dayta. Ang mga nubisi lang mat iti trabaho na. Kasta nga ta. Itataada tayo niti restaurant. Anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Cheryl. Tsaka mo. No kasano arugyak nga ibaga da ito'y. Saklatan ti mangibaga iti daytoy, Daisy. Anya ka di ti mapaspasamak. Anya ti rumbang amaamuak. Iti day di aldaw nga matindar kami iti birthday party. At da napasama kada kami. At agdadagsan ita ni Daisy. Saan mi ngayong gagara ti amin? Agpada kami anabartek. Iso apakawanan na kami, Cheryl. Ngamnaskan nga itakdar ko ti dayaw ni Daisy. Anya? Apay anaarami di kanyak ti kastoy. Pasensya kan, Cheryl. Ngamjak nagayatan da ito'y anapasamak.
Among matadyak kayat idi timang kadwa ka ni Ron. Ngam pinilit na ka. Isa pa nga asim. Maawatan na kami kuma. Kat saan na kami aguraan. Diyak mo. Diyak mo no anya tisawak kada kayo. Sarte ngam na nakitkitaan ti FB dagiti agasawa. Ag-move on kan, friend. Nabayagan na parparigatam ti bagim. Diyak mo, Marie. Nga maging kaita, ay ayat at pailaang ni Ron. No makitak ti kinaragsak dang agasawa. Ibagbagak iti bagik, arumbang ko maasyak ti adda iti kasasaad ni Daisy. Apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi ka ni Ron. Apay anagrigat ka makamove on. Malagip kulakat nga rod ti imbagakan ka idi ni Daisy. Asaan arumbang ti sobra pa nagayat. Ngam, patsyak asaan namat nga tanga ingagara ti napasamak. Ang mga no nasulisog dalaang, gaputa na bartek da. Day tama ti pampanunotag. Basol ko ti kastoy anapasamak. Gaputa siya tinangpilit idi ka ni Daisy. Saan mo apabasulan ti bagim, friend? Talaga siguro ana ituding nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ita, damari kan Patrick ti mangan andingay kanyak, no kasta a makariknaak iti panagliday, Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti makalipat, ket sapay lakuma, ta makalipat ak tumatlaeng. Tuy pagayam mo, Cheryl. Agyaman ak pagayam Cheryl iti daytoy apakasaritaam. Awan papanan na, no di makalipat kan tumatlaeng. Ket patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki na ituding aparaken ka. Tatunggal maysa, adda na ituding aparaken kwa na, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan na Cheryl, at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Mabalin ka di akaduan na kinton bigat? Total, Sabado mo, China.
Sige, kasarado mati karinderya ni Antik apag side-sideline na iti Sabado kan Domingo. Apag isuharod. Awisan ka, taag kasar ti may sang antik. Awan ngamin kadok amapan. Okay, day talagayam. Anya nga oras amapan taayan. Ijay taton ang mga aldaw. Ah? Okay nga ron. O sige, dagasan kan tulatan ijay balayong. Bunggan samat ngamin ti kasar ni Antim. Nagado a tao. Wan nga rod. Jakmot ni nang nama kastoy gayam kaado ti tao. Ay, Erika! Oh, James! Ada kamat gayam dito insan. Asino ti kadwam? Kadwak ni Papa. Nga matay di abanda, makininom. Ay, wan gayam. Iso ni Sheena, best friend ko. Sheena ni James, kasinsin ko. Hi, Sheena. Hi. Managbabayin sa mo to'y kadwa minsan. Ah? Ala, mapangkaywag to gaw iti deji alam saan. Tasyak timakam mo, amapan mangala iti makan. Alaman nga rod insan. Katni, nagado a tao. Dito iti pagtugawan ta. Dito mo timbagan ni Insan James sa pagtugawan ta. Kapin ano ni James tinagkasal? Anti na matlaon. Ni mother ko, kanti mother ni James, agkabsat. Inaudi mo't akabsat dati nagkasat. Ngam ti mother ni James, awan ditoy, ada iji abroad. Ah, kasta ka di. Adto hindi makan. Ay. Ala, mangan kayon. Oh, apay ada kami laang timangan ngay. Nalpas kamin kan ni papaanangan. Ala, mangan kayo kit din. Di kagbabain, Sheena. Amom ka di. Nagpaiduma ti pintas mo. Ah? Bulero mat gayam ti kasinsin mo. Saan abulero dayta? Agpay sumot kami ti bagbagana. Kanam mo? Italaang anangag kong ada babae at dinayaw na ti kinapintas na. Ah? Buli ngamin dayta kasinsin ko. Uy, madilay ta nga ibagbaga minsan. Ang mga nuan niya pa'y ti panunutan ti gayim mo. Agpayso ti ibagbagak anya. Ala, mangan kayo kit din. Ah, dito kayo pa lang ah. Tainak mga iti direksyo. Amom, kursonada na ka man ni James akasinsin ko. Pagkunaaman. Italaang ang nakita ka nag-interes iti babae. Basketball player iti pagadalan da. Ado ti ag-crush kan kwa na. Saan na matapanpansinan ida? Sikat nga rod iti pagadalan da. Wan, ngam ti pagbilibak iti dayta kasinsin ko. Na abilidad, uray iti abroad ti ayan ti inana. Amo na ti ag-sideline. Kaslamot lakan ka nga nalaing ka nga ag-sideline. Kayat na ngamin nga da extra money na akanayon. Imbag tapalubusan ti inana. Maragsakan paiket din ni auntie taam mo kano ti anak na ti agtrabaho. Amo na ti rigat ti agbiro kiti kwarta. Agyaman ak Sheena. Tay manugod kang agkita ta. Namiss ko nga mintimangan iti day ka restaurant. Dito iti paborito apang panganan no adda kwarta. Ha? Agpada tagayam. Bagman, tasanda ka abiro ka ni Jebalayo. Siyempre, orasan ti pa nag-aawid, manipod school. Laking lola ak ngamin. Saan ang istrikto ni lola kanya? Tiyan muna, adda raket ko. Iso asa anak pa'y anagawid. Sika, saan da ka abirukan? Ni papalang ti kadwa ka. Alas 7, asumangpat ije balay. Iswarum bang asakbay nga alas 7, adakon ije balay. Ngamsaan nga istrikto ni papa. Basta't importante, agpakadak. Nukasta, agpada ka. Ngamin, saan mat ang istrikto ni lola? Palubusan nak iti amin na kayat ko apapanan. Ay, numalpas ta amangan. Sa dino ti kayat mo apapananta. Awan matan ti kayat ko apapanan. Sika no adapay kayat mo apapanan. Sige, sumurot ka niya kan dun madamdama. Tabuyaan ta ti sunset. Kalpasan na, itulod kanto. Apay nga italaang na ibagam, arimwar kayo gayam iti kasinsin ko. Anya dayjay, date? Uy, saan na? Rinabiing amin nga agchat kanya. Idi kwan,
Inawis nak amangan iti paborito na kano a restaurant. Dinamag kuno sa dino. Iti met gayang paborito apanganan. Iso ngay manugot ha. So, getting to know each other kayo, kasjay? Kaslakas jayan. Ay, sus! Niinsan ko gayam ti type mo. Idin to tanong ni Joseph, di mo panpansinan. Oray na bayag na kan ngaw awisan ama panmangan. Ay, Jackman amo. No apay akas la komportable akno ni James ti kadwak. Astig ngamin. Kun jay tipo asaan nakaabaybayan. Di mo ibaga nga, in love kan? Ah? In love agad? Saan mo't nga garaarang? Friends kami lang niya. Makitkitak namin kadagiti matam nga in love ka, girl. Nagtala ka man. Tama nga numakudot ka. Mabalin mo matgahan ti Romar. Ang apaya ka namin nakapayan no agawis ah. Ah? Ay, kwa. Pasensya kan. Ni James ti Corsonadam? Ah? Saan mo't nga iti dayta? Kasla mabainak amang paay. Gaputa kasinsin ni Erika. Sapay ko ma. Taddan tumot oras mo kanyak. Inton awisan ka man nagpasyar. Joseph, jakpay ngamin kaya ti sumrak iti relasyon. Sika, agar-aram ka. Ngam ni James, saan nga agar-aram? Ha? Friends kami laang. Inawis na kalamangan. Ha? Siyempre, nabayag mat asa anak anangan itirwar. Iswa si Muruta. Saan mat aday-day dyan? Kastaya? Sige, maawata. Ang sa anak lata maawanan itinam nama. Kat ipalubos mo ko ma. Nga agaramakkan ka. Mabalin ka di nga awisan kayo kan ni Erika. Intun malpas ti klase yo. Sa dino? Ijay balay. Birthday ngamin. Kat adabasit sa gana. Apay adi mo yung bagbaga. Tapno nakagata nga kumaiti regalo kan ka. Umanayin ti iyo umay mo. Kas regalom kanyak. Sika talaga. Basta, namnamaag ti iyo umay mo ha. Amumatan ni Erika ijay balay. Isong agkuyog kayon to. O sige, umay kami apaman amalpas ti klase. Unak no ado ti bisitam, basit lagayam. Dagiti lang importante iti biyag ko ti inhawis ko. Ala, umay ka. Yamamu ka ni Papa. Saan nga ta nakababain? Saan? Yamamu ka kas may sa agayam. Saan a girlfriend? Sika talaga. Puro ka kalukwan. Sige man lang. Papa, yamamu ka da kayo ti baro a friend ko. Saan nyo pa nakikita? Iso ni Sheena. Sheena. Iso ni Papa. Nice meeting you, balasang ko. Nice meeting you, Matse. Ala, mangan kayon. James, si kanti makamo kadakwada, ha? Wan, Papa. Oh, anya iti feeling nga inyam amuna ka, kan ni Papa na. Saan ka man nga oi dita? Para yam amulaang. Anya nga'y kumatirumbang amarik na. Saan ka kadi amakilkilig? Agner-nervyos ang kanya. Ha? Apay mat? Ay, jaka mo. Kasla pa nagrik na. Adda madi nga ibaga ti amana. Anya kumamat ngay. Saan anaungat ni Papa na? Nagsingpat tupay kadagiti parkada ni James. Kasta ka di? Wan, saan anaturad ni James amang yamamukan ka no amuna anaungat ni Uncle? Apay kasto matan ti marikrik na kini James. Naragsakak no kadkadwak. Mailiwak no saan ko ang makikita. Anya nga ta daytoy. Daytoy nga tatibag bagada api love. Ay, ada ng text. Ni James. Good night. Thank you, iti umayo. Reply. Awan anyaman na. Good night, Matt. Kan happy birthday manan. Isan kon. Diyos ko,
Noan niya man day ka marikrik nak. Da kayo lang kumanti makaam mo. Sapay ko ma, tasaan ko apakaisag makan. Tulungan dak noan niya tirumbang nga aramidak. Uy, nagreplyan. Kaya ko nakita tamanan ijay restaurant apang pangananta. Inton bigat numalpas ti klase. Ada kayat ko nga ibagaken ka. Ay, replyak. Sige, see you. Aday ka, naisend kon. Ay, maturog akit din. Itatandatan dito eh. Anya di ko na maibagam kanya. Sapay ko ma, tadi nakagura. Anya nga min ayat ibagam. Ay-ayatan ka, Sheena. Ha? Apenas daw ka. Saan ka kadiya mamati? Kwa? Da kadimot panagayat mo kanyak, Sheena. Aklonak, James. Adamat panagayat ko kan ka. Nukasta, girlfriend ka nga Rodan? Sige, girlfriend na kon. Anya, sinong bata mon adagos ni insan ko? Una, nabayag mat ang nagkadkadwa kami. Kat magustuak mat ti ugali na. Ken itinabayag apa nagkuykuyog mi. Nariknak mat nga agayatak kan ko na. Hay, si... Talaga, 17 mo pa'y laang nga maadan boyfriend mo. Si Kamat. Jakmat nga min namnamain ang makarik na ak iti kasinsin mo. Kat, anya, itirik na ti adda boyfriend na. Submit ko di assignment ko. Jaka mo. Basta mayat ti adda ka text na. Taadda mang tetext kan ka iti pinigat. Kan, sakbay ang maturog ka. Ay, kaano nga tamot ang mapadasak ti maadaan iti boyfriend? Kat, sung batang nga minan ani George nga agar-aram kan ka. Saan ko a kurso nada day chay? Nakalaslas to. Apay ang masapol nga agpakada ka kanya. Kat ko namad akakabagyam ti kadwam. Siyempre, ibagakan ka ha. Tama nga nubiro ka nak. Si Mangtod ngamin ti kabsat ni Papa nagapoy di abroad. Kat agpauting. Ay katwan mapan ka tapno makaaliwaksay ka. May mayat ko man o kadwa ka.
Mabainak. Pasensya kan, no saan ta matuloy itinagtulagan ta. Sa nabalay. Bumawi akto inton sa mga patak. Wen, di nakpakadanagan. Basta agan-anad ka, ha? Wen, sige nga Rod. Tagrubata kon. Sige, bye! Apay parparbangon nga umawawag ka. Makaturturog ak pa'y laang. Mabitang, agsangsangit ka? Ada nga midakas adamag, Sheena. Anya dayta. Pawid ka nun da insan ko, anagapoy ti outing. Ngam, naawanan iti preno, tinagluganan ta. Kat, may ni insan ko kadagiti natay. Anya, agpaiso ka di ti bagbagam? Sigurado ka kadi, Erika? Dinamag ko mismo ka ni Uncle. Kat, uwan ka no. Diyos ko, anya day tadamag. Kasladyak pa dyan nga awanin ni James. Kasano akitan? Apay pinanawan nakmatan. Nagsaor matan ni James. Kalpasan na pinayat na pinanawan naklatan ngag may sa. Apay! Aging gaita, marigata nakpailaeng nga ag-move on, Mr. Lonely. Sunset idi, tikay kayat may abuy-buyaan kini James. Katunggal madanon ti malem, kanayo nak amapan iti lugar nga ayuyang mi. Agyamanak, iting kay panangi drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Sheena. Sheena pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, rumbang laeng nga ag-move on ka. Ubing kapay, ket adupay tinasaya at amabali na mapasamak iti biyag mo. Adupay ti mamamom. Saan amabalin nga agpaitali kalatan iti kasta a sitwasyon. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Sheena, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.